Okay, yan ang ba nga pagkalto tayo aming KARRUBA. It's another Sunday with the 4-decade duo, of course. Talong nga oras sa pong anam sakiti. Ayan, Mount. Ito yak. Talong nga oras. Aya, talong nga oras nga naman sakiti sunatan ni Ayat kan biyaga po. Dito lain kasamitan nga radio station entire Cagayan Valley nga kung nadang maanlaan. Tapos siyempre worldwide tayo. Worldwide. Ayan. Worldwide. Ayan, so kadagiti iso amin na po nga tumtumuya kita tangkan ito na yung bag nga pangal daw tayo amin. Kadagiti dito palengke, dito daldalan. Kadagiti madamang agman-maneho nga naka-tune in. Yes, of course. Dagiti car stereo nga nagpipigsa. Kadagiti tamo babalay da, dagiti radyo da dito nga nakaunan. Tatay pailangan alas 11 siguro. Marimbangaw iti programa mi apot interot Isabela. Amumi dayta tangamin. Si kayo walang apot tumangibag baga. Kung natatagay dito mga parbarangay, talagang po ng rugiti programa, men. Kaslag pasalan, dagiti na dumado mga paset iti il-ili. Nga rod, no nakatunin kayo apo, don't forget apo nga agi patulod iti mensahe over our official text line 0915-071-3686. One apo, dagitay request yo, dagitay dedication yo. Dagitay pangablao yo dito. No, dati agberde kasta, ay kaya tirain mi apo. Para kata kayo amin. Pangkami makipangana. Ayan, very energetic kami, kalpas mi nga. Nangal daw. Launay and iti pangal daw kat binayadan na po ni John Mark. Yeah. Nalan na di wallet ko. Ikasta na. Ikasta na. O yan. Para mati kami makita Jeropak to. Po. Binayadan ni John Mark po di pangal daw mi nga minara na din ti wallet ko. Siyempre. Ayan kadagiti iso amin nga kunami tatayan na dito istasyon. Good afternoon kada kayo DJ Lee. Sino pa dito yan ni Prince? Ni Prince. Ni DJ Hans atay. Ni DJ Hans ayan. Nga nagawi din. Nagawi din dati sa bali nga kanan na kano di balay da. Diyan lang mo na di jayan. Okay, dagitay apo. Di ko nam nga ko na ya. Kadagitay dita apo nagaduda nga naka-on nga dagos yan apo DJ Hong Kong. And of course, good afternoon to Kabsat Edeline Kilimlim of Cavite. Ayan, thank you very much for watching. Ayan, and of course, ni Manang Aida Pascua Clinton. Hello, happy Sunday sa inyo, June Seriales and JM Conan at the end. We also have Jennifer Cabansag and RJ Tambayaw na Joseph Agtarap of Kabatuan, Isabela. Asi ka man pa yung mga balikas kadagiti manarimaan nga bubuya. Ni Marisa Layugan, hello. Blessy Valdez, hello po watching from Bahrain. Cecilia Espiritu na yung bag nga bigat yo idol watching from Bahrain malang. Ko naman ni Fania Costales watching from Singapore. Kan ko naman ni Rhea Lalan. Parang hindi kompleto yung Sunday ko kapag hindi ko narinig yung background music nyo. Wow, salamat po sa inyo. Salamat Rhea, tagapagrangayan nga di Australia. When? Ko naman ni Mary Jane Padillo de la Cruz. Na yung pangkapangal daw tayo aming KARRUBA. Watching from Malaysia with love. Wow, with love. God bless and more power. And of course, good afternoon to 4-decade duo Hong Kong chapter headed by our energetic, siyempre napintas latafo. Yan, na ading Angela Gualdo kado with Junjun Lin yan. Kandagiti pa ito dumapong opisyales kan miyembros iti FDD Hong Kong chapter kat kastamag kini Kabsat Wino Kabagis sa Minda Almerol Sabado. Ayan, nagbibuya iso na. And Oriente LV Baldubino. Of course. Bibuya, hello mga idol. Have blessed Sunday. To both of you, kumpara dyan kinabalang amak. See you on Sunday po. When Adda kami to dito apo no Martes kami nagbiyahe pagkasta. Miyerkules at dyan. Miyerkules dito kami na po. Ayan, ken gapo apo tanangina iti sili dito mati sonata apo nga isagot mi kadagiti paiso dayta. Nahilig iti sili. Nagsabong ken ayat ay pa'y tigasan. Nagsabong ken iliw dato ken rigat. Awan laeng mauray ko nga kaasim kaniyak. No dilaeng talangam mabuibuya. Malipot pa'y idi si katay pinmanaw.
Binilbilang ko tipet sa tiinal daw. Sa mapulo ket taluti, mabilang iti mayo, simang pet kabiyak kudakal taboksit now. Ala bigbigem man no siyak man na daydi, ingka inay ayat sirok sa lamagi. Agsang sangit daytoy pusok no, malaglagip ko dagiti, daydi kasla bumbilya nga agsubli-subli. Ay kano apay nga may paida ti kadagiti mahilig ti sili ay kat antabayanan nyo ingka na maudi nga balikas na dito nga sunata. Ngarod, good afternoon manong pahigrit ni Bobong Figurasyon kan amin nga trabahador ti cordon glass and aluminum into nabigat. Jai Consort yung salamat ka na ni Attorney Salatan. Okay, good afternoon. Nagsabong ken ayat ay pa'y tigasa, nagsabong ken iliw datu ken rigat. Awala eng mauray ko nga kaasim kaniyak, no dila eng talangam mabuybuya. Manipot pa'y idisi katay pinmanaw, binilbilang ko tipet sa tiinal daw. Sa nga pulo ket taluti, mabilang iti mayo, simang pet kabiyak kudakal taboksit mo. Ala bigbigem man no siyak matladaydi, ingka inay ayat sirok sa lamagi. Agsang sangit daytoy pusok no, malaglagip ko dagidi, daydi kasla sardinas nga agsubli-subli. Agsang sangit daytoy pusok no, malaglagip ko dagidi, daydi kasla uong nga agsubli-subli. Agsang sangit daytoy pusok no, malaglagip ko dagidi, daydi kasla sili nga agsubli-subli. Nga nagingin na may sa kilo. Nagsublin sa original price na nga 350 per kilo. Wan. Ket nagasatak ka hana mahilig iti sili. Wan. Amuan tan apgus iti dilpat ko no ka so nga madiket. Oray ti tiyan na. Wan iso nga liklik-lika data nga makan. Ayan ket ngarod. Nagadon ti text messages. Hi sir, good afternoon kadagiti aming nga dumdumeg dati nga nakaragdag sa nga programa yung manong kantahin niya man dati Mildred taagbalsi kami. Kablaawan ta manong ko Gina Groyon ken ti asawa ni Jerson Groyon dito Santo Domingo Jones ken kastamo kadagiti anak da ni Ag ni Hehe ni Groyon. Hehe Groyon nga Bangloy family the Uncle Domeng Mejia dita Arub Jones TY po from Meli Groyon iti Ipil et Siage. Dito yung Facebook Live. Christina Rombawa is watching. Ni Ramos Josie like. Kuna naman. Wow. Kaya nagbubuyamat ni Ate Ella Banadero. Pa-shoutout po from ninaga natin Bermusa Ronald. Ayun, Ronald Bermusa. Hello mga ating good Sunday Apo from Auntie Maria Peters of USA. Yes, good afternoon manang. Good evening diya. Good evening. Good evening. Ate karabugog ko madi. Adati aso wabsap it. Watching here in Taiwan from Edmund Foronda. Ayan. Once again, manang Maria Peters of US. Thank you so much. Talagang pinaragsak mo ti birthday ko. From Iowa? Yes. I think Iowa. And of course, naman ng Teresita Goliaba. Good afternoon also from the Philippines. Hi, good afternoon duo DJs. Pabati nga po kami dito sa General Aguinaldo Ramon Isabel na laging nakikinig sa inyo. Oy. Tuwing linggo na lagi naming inaabangan. Pabati na rin po mga kaibigan ko na sina Eileen, Kimberly, Justin, Paul at sa taong hindi na ako pinapansin. Wow. Pero kaklasiko po siya. Si Marie Joshua Balanon po ito na nag-aaral sa General Emilio Aguinaldo National High School. Thank you so much and God bless mga DJ. Wow. Thank you very much. Apo? Pansinin mo naman kasi yung
Sino daw Ben? Hindi niya binanggit, ano? Oo, hindi niya binanggit kung sino yung apo. Diyos ko, adin ho, nakamapansinin, i-report mo kini principal. Ay! Ay, pa-block mo. Adyan lang. Okay, may sapay, manong kablaawan mati family Mateo dito barangay Sinili, Purok 2. Manong kablaawan pay, damanang ko Joanne, Joseph, Judy Ann, kablaawan pay manong Jay Duwa Duwa, nga kaanakak, iso ni Jerome Tabunan, Jorens. Jorens. Jorens Tabunan ken Ashley Kate Urbano. Oh, atin ang kablaaw. Jerwin Mateo, manong kanta niya manjay, Congresswoman Catherine, isagot ko kini mother ko, ken father ko, manong kanta nyo. Jerry Crisco. Oh, nako, dapat kuha na, pa-please na. Kung naman ni awanan. Nanay Venus Phoebe Mindaros is watching also dito yung Facebook Live. Kung naman ni Vanessa Barlongo, yung pangal daw, pa-shout out, Return the Family, Barangay and Evan Hilista sigurado iti tayog Pangasinan. Hello to all from Nanay Venus watching from Qatar. Pa-shout out nga mga lodi. Pa-shout out po from Riyadh from Christian Ramilo. Ata siguro Madina saya ati pa naka-plaster na talaga oran nga banag. Ayan, kabayatan na. Tayo tapay na may isang pangablao sa payong kumansyon. Tamanan, balong. Apa yung kata? Good Sunday. Good Kita mo pa nagtatype ng mo dito yung mga kabsat Good nga Sunday. Bulataw. Lukon nagsamot na. Good Sunday. Greet ko man. Happy birthday ni Razel Bulataw. Pakito Kardajay. Halsema. Salamat. Tutuwala ang tikanta nga amuna dito yung kabsat nga Adel. Halsema. Halsema ka na dyan. Ano dyan may sa tatayan. Basta, duduwala ang. Anyway, damdama tayo apo. Kansyonan tayo kita nga sunata for the meantime. May sapay apo nga English sa song. Balse mo laing siyempre. Mga gan, iti nyaman nga kasaran. Ito'y pagilihan tayo. It happened in old Oklahoma. One night in the beautiful moon, love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon sailing on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my darling tonight? Send her my love, tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. Kafe tayo KARRUBA. It happened in old Oklahoma. One night in the beautiful moon, love blossomed in old Oklahoma. Two hearts were beating in tune. Love faded away with the dawn and left me here all alone. Left me to pine for my darling that once was my own. Moon shining on high, please shine down with your light. Moon shining on high, where is my
her my love. Tell her I'm pining away, waiting in old Oklahoma, and hoping she'll come back someday. Wow. Okay, dito ang katapos sunat ang Napol 1, Oklahoma. Okay, iti oras KARRUBA 27 nga minutos kalpasan. Iti alas 12. Iti aldaw. Kat dagiti hampengan ng aldaw po ay kat yung para-parigatin tabagiyo. Kaya kilaban, di bakit nga balay no awan ti naluto ti tapalayo. In kayo tumaka o timakan. Yan. Wana nga may pakada mo ba siya? Wana. Hana nakapagluto ko na tadi kat mabisbisin ang kadita. Okay, anay bagal daw yung manong pagrit man amin nga taga-gulak ni Fun Quirino nga always nga nakikinig sa inyong mga kanta every Sunday. Pakikanta yung mga DJ Scooter. Thank you manong from 6191. Ketsika, Bartaka. Yan. Good Sunday, sir. Pakikrit man dyan ako nga ni Renren ag-birthday. Tapos ni nanay ko Juliet, salamat. Pakito naman dyan Iloco T. Perfect from Maya Domingo Gonzalez. Wow. May sabi mga text message ti na-receive iti mata. Ito'y mismo cellphone ko. Kuna ka nga buya na ito kakdingdingag. Kuna na good PM kabsat. Pakikablao man nilakay ko happy birthday. Madamay so nang agdindingag. Saguton nyo man ti may isa nga kanta. Okay, nagkapo kini Ruby Avila iti General Santos Airport. Bueno, GSO ko naman lang ina. Nagaangawa lang. So, happy birthday king kakabsat Larry. Anyaman iti klase nga isam tadaking katata ay enjoy your birthday. Happy birthday, sir. Da siguro ang danang bigat, di ko. BP. Bureau of Fire aglayos siguro no bigat. No ang aglayos si dano maka-aglayos ti arak. Ay. Good afternoon to naganada ito yan. Zoilo. Bibuyam mo. Naimbag nga pa nagbibuyam kumpare Zoilo? Yes, pare. Kung naman ni Oliver Colobong watching from Yishon Library, Singapore. Naimbanggal daw yung mga lodi, Manong Junken, Brother JM. Diyos tegnina kada kayo amin. Nagiyamang kami, yapo. Okay. Kan ka. May nag-text, for decade do, number po ba ito? Yes po, number. Yes po, dito official text line na po iti Sweet Radio. Hambi po nga bukbukod nga numero. Naimbang nga pangalayo Kuya Jun, kanading amak, pakikrit yung man dagiti amin nga, at nga dito yung lugar mi dito'y Alfonso Lista, pakikan tayo man dagiti Uncle Berting. Thanks and more power from Veronica Lorenzo, iti Bangar, Alfonso Lista, Ifugao. Bangar talaga, Bangar. Bangar, kunam. Bangar ko naman. Bangar, kapag order jib dito mga kuka. Bangar. Bangar ko na tamo. Bangar. Baka no banggar. Isinam, madima. Jibangar. Ada bangar aja. Ada bangar. Okay, ngarod. Keng ka kabsat lari. Dati man ti sagot mi nga sunata. Keng kagat sabi ko mata guyudem ni Robita. Anati agminulagat kayo tabawal mo ti sumala kanya. Agminulagat dalaang aginisa. Dito. Jibalay tatig salata. Awan, makakit kita ta. Awan ti mangiulat kanyayo. Ako sumala kay ngarad. Anyan aragraksa Rignam kentoy rignam Nagparag medlaeng Daydi ayan Tinagtagibitan Iti nabaybayan Intasin alwadan Tapnon di mawaswas Daytoy tinapili Aldaw napnuan gasa Apan nakatungpay Ti arapan
kahiken sa patan aging tumauma pinagsining galo tibker kawarnaya agragsaktan nga ruket intadang gaya no daw akagasatan kukwamon to'y pusok kararwa kenrik nak ingganat panungpalan ikarkararag tatiabuan na marsuangain na tasangwadan tatapnunag na yun samid na yan ayat aldaw masangwanan yawat ko to'y bagik kararwa kenrik na taksiksikan tiagayuan pusok ti ikutan magraman to'y biyag ko ayat akapupudnuan pag binuligan tatirigan kenam ay ngain takalak aman tagmay may satan ket din tuwag sinauray ka anuman agragsaktan nga ruket ingkadang gaya no daw akagasatan kukuha mo to'y pusok kararwa kenrik na kingganat panungpalan ikarkararag tatiakuan na marsuangain na tasalwadan tatapnunag na yun samid na yan ayatal daw masangwadan yawat ko to'y bagik kararwa kenrik nagtasiksikan tiagayuan pusok ti ikuta magramang to'y biyag ko ayat akapupudnuan pag binuligan tatirigat kenam ay nga intakalak aman tagmay may satan ket din tuwag sinauray ka anuman tagmay may satan ket din tuwag sinauray ka anuman